Kiharo-ini kia Orojororok, Minister wa ugendi Rebecca Miano aumagaritio ni atongoria matiganite matafanite mucemanio na muingi muoroto ari kumathikiriria. Aikari makiuga mutaratara wa SHA, wagi wa mawira, arimi kuhatiririo hamwe na ciiraniro itahingagio ni thirikari ni mamwe ma maundu maria mamarituheire. Nie kiuria giakwa ni kia arimu ya university ya magomete. Thirikari iguteithia atia ciana icio tondu no kurirwo marakiurirwo ni githomo. Tukiingia hapa juu barabara ni mbaya, tukiingia saidi ya chini barabara ni mbaya, lakini tunaulizana, je, kwa nini mnakuja wakati mnatuhitaji, lakini wakati tunawahitaji hampatikani? Tujibiwe hili. Undu uria ukorirwo ukirituhira atongoria ya makigeria gucokia ciuria. Kuna namna mbili za kujibu maswali. La kwanza, tukae hapa tujibu yote, lakini ya muhimu tumeandika yote. Ile njia mzuri kabisa ya kujibu maswali ni kutimiza yale watu wameuliza. Ohoro uyu twerwo ohoro wa ku make sure ati barabara ni ciarirukio na PS wa bara imete guku ni wega andu mamenye uguo etagwo engineer Mbugua. Koguo andu aria me thirikari-ini ino ri anyandarwo ni aingi turathi Mount Kenya yothe na bururi wothe nigetha tukorwo tukiguithania muturie ciuria na ithu tumucokerie tondu thirikari ino ni ithu twamithurire na gutire hindi ungiuma thirikari uthii ugacarie ingi neno ni yaku. Ihinda-ini riu mwandiki mukaru ministeri-ini ya ugima wa muingi ni arutire mukana endia thigara iria itakinyaniirie ikiro, akiuga ni itumite gicunje kinene na makiria kia mbeu njithi manyito ni mirimu ya mahuri. Ni tugite tutegwitikiria andu aria mararete nyamu ino cia mbaki iria ciandikitwe only for sale in Kenya. Izu note kurega mathi makenderia andu mangi na kou marathondekera mararega kwenderia andu niki maroka gutwenderia niki kithete ciana citu mwana guku mukanjeta tukabinga yo nduka. Handu-ini ya Kameme TV kuma Orojororok, kaunti-ini ya Nyandarua, ni njĩtagwo Francis Mwangi wa wira. Ciana yakwa mwambirire icokio mikembe ni mingi wigombe.